LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Yotti ka ƴiye ɓernde janngo biologie ɓen no anndi ɗen ƴiye ɓernde ɗe aya o wi ɗon ce sont les entrailles no annda ko organe ji wondi ka ɓernde on tigi les organes les plus sensibles si ɗon memama ara o yahi Allah daali tuma ndeɗo mayde fokkitiri doyi ɗum noon mayde nden ko sottata bero 1 centimétre eɓɓodirtako e hay hunde ko muusi ko woni ka adna ɗo ko tuma noon nde fokkitiri doyde arti noon kande feƴƴi oɗon maayi si nde hewti ka koppi haray koyɗe ley ga ɗaati a yiltinira no faaliraɗa si hewti ka keeki ley toon fo ma yi ɗaati tuma noon nde arti noon ha nde hewti ka ƴiye ɓernde kalla ida balagati taraqiya wa qila wi'e kisa man rak ko honto mocco o woni ɗo ɗum ko seeraka ka men to ma pini anni ko honto mocco o woni nawnaare nden tiiɗi goɗɗo nawni ha fottaɗo o wiyama a ndaaroyi kaari o a ndaaroymo nani anndu urɓinike sattanimo joni noon wi'eki tan ko honto mocco o woni ɗum ko tawi ka men to siko Conakry ga ka ce'e ko wiyete taw si ñaasdi no udditi taw si donkano gollude taw si docteur kaari no hetti taw si oto kaariɓe no hetti wa qila man raq wa dhanna annahu lfiraq amma kanko wona ɗo muusede o kanko o fellita wondema o seedi adna tigi tiyo sabu ko muusimo ko adi sifa mo muusalimo mandi ɗum ɗo accatamo wa dhanna annahu lfiraq waltaffati saqu bi saq belen jiɗin tawtidira ndiya beleru tawta nduya woodi e firuɓe ɓe wi wondema ko si neɗɗanke o nangi tippirgol e mayde nden no faala yo yew laakara mo faala luttude tuma ɓe gerdi ha ngala koyngal feƴƴi laakara heddi ngala si ɓe jokki ɗon ha ngala luttungal adna tawtoyi ngala laakara hara il taffati saqo ɓe saq Allah daali ila rabbika yawma isil masaq kala ka yaara nden ñande kaka Allah suta siko Amérique koye keesuwal o artata si tawi ko London koye keesuwal o artata calcule musidɓe julɓe tedduɓe tuma fewnditani neɗɗo fewndo ɗon tigi o tiggito o darota ɗe tooluje makko ko darnera suudu makko ɗum ko asara affaire ɗe e ɓori o yiltota ko wattetotako ta ɓiɓɓe ko acci fof ko bandi hay goto accali fewɗo acca jannguɗo alqur'ana o fokkiti noon ko sifa ɓen o woni accude wallahi ɗum no hawni no hurɓini tigi ti joni noon tuma fewnditani ɗon fopp no haani tawa noon fala saddaqa wala salla o gonginali ko wiyano ko fopp fi dargal ngal o gonginali o jaɓali julde o hammiral to fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla ko wonno ko o yedduro hujjiti andiɗa yedda wona ɗon kono yedda dira kadi yaha fes wiya na affaire mani ala na ɗum tan walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahli yatamatta o arti ka ɓeygure makko emo ñaaƴo emo bunga mo yaɓuri makko ala tawa jiwele ɗen fof no mawɗo rasta ka kuruyi ɓiɓɓele gore fof no waɗi hooda nuru kañe gore ɓe mum wagu to hewata goɗɗo juula a wilandotako ɗon tapi um heɓakum hay fustako sifa ɗen ɗum dhahaba ila ahli yatamatta qur'ana wi awla laka fa awla hala kuye wonanima ko ɗum noon handiruɗa e mum summa awla laka fa awla sanga fof no wiya en mbaɗum no yurmi en mba ko yurmi waɗi ɗo hey Allah no ƴettiti o e ɓeygure makko nde fopp no yurmina Allah no wiide awla laka fa awla summa awla laka fa awla donc a andi ɗon subhanahu wa taala o sifike fi fokkitande mayde nden e sattende ko won ton kon o andintinni kadi ko waɗata conséquence ha neɗɗanke weddito fi laakara mum ngol koko arata yeeso ɗon kon ko ɗum wasi qur'an no jeeya e muujisa mum on ayeje ɗen firindiray ko heewi kon ko simorden fuɗɗitori kon ko ɗum le lannota ɓay ko wino la uqsimu bi yawmi alqiyama ko fi dargal lannitori a yahsabu l insanu an yutraka suda e hara neɗɗanke o sikka waccitirte ni wondema lannitoroy to waɗɗo ɗiɗo piiji o wawata wurnitude ko maayi ɗum ɗon koko gongini wondema dargal ngal daro kam amma noon si arama e maggal tigi dargal ngal sanga neɗɗanke o maayi ha gati o wallinaka gaɓuru batte dargal ngal no manifesto e makko ɗon kadi fonson dargal ngal no manifesto e makko honde tuma daragol dargal ngal e hoore mum ko Allah mawnini hurɓini dillangu dargal ngal na koye kangal tigi wona dargal ngal o wi no hurɓini ka sa'ati shay'un azim lam yaqul al qur'ana as-sa'a bal zalzalatu sa'a qur'ana wi
hay kono yo yimɓe hule jooma mo inna zalzalata saati dillango darngal ngal shay'un ɗum ko hunde azimun mawnude yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhab allahi shadid subhanahu wa ta'ala o taali hay kono yo yimɓe hule jooma mo dillango darngal ngal no hurɓini na darngal ngal tigi ko dillango magga wiyama ɗo amérique no nerdi lagine sarde ko mbawal wiyama singal huɓɓinama tun guluje jeenayo maaye hara ngal huɓɓina tun ngal fellali taw haray fi ngal no hurɓini ka singal huɓɓinama tun guluje jeenayo maaye singal felligoy qur'ana ko wi ko zalzalata saa dillango darngal ngal shay'un azimun ko hunde hawnide yawma tarawnaha ñande yoton ɗum tazhalu kullu murdi'atin amma ardat kala muyninohu bugoto ko muyninta yani si wiyama tun nakra wiya nakra harana maarifa haray no anda no yaaji tentinima noon si nakra apriyama kullu kadi yani kala muyninohu haray lutta hande kadi muyninohu tazhalu kullu murdi'atin amma ardat siko ñuungi wonno muyninde siko mbeewa siko nagge siko ɓiɗɗo adama bugoto to ko muyninta si on ɗum ko muynina sappa ala ko hunde yurmini ɓuri ɓiɗɗo mum ko wiye ƴeeƴam mum kon e tewu muɗum tuma ɗum ɗon buga wona ko heddi aynete ka ɗum ɗo fof kala muynino on bugoto to ko muyninta tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wallina kala rondi kun dongal mum kala reedunokum siko yuungi siko mawba siko ɓiɗɗo adama firtoto ndeññande hatto jinna yewgol ka laftane ma ko jogo ɗum ma sage faamujo ma visite ko ɗon e ɗon o jibinta hatto jinna so heeɓi lebbi jeenayyi hara ko ndeññande bobon toɓɓa o firtete ndeññande ɗum no hawni no hurɓini qur'ana wi wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara ay qur'ana firindiray sigo bugiɗo bobo mum ko wiyete ko feetuɗo ka bugiɗo bobo mum ko feetuɗo qur'ana wi wa tara an-nasa sukara ayya yimɓe ɓe faama wondema ko suluɓe ko feetuɓe ni wama hum bi sukaraɓe feeta walakinna adab allahi shadid ko affaire on ndaaru qur'ana yewta fi darngal sakkitoro lette darngal ngal inniyama kadi lette walakinna adab allahi shadid yani lette allah ɗe ndeññande mawnugol majje ɗum hino hawni hino hurɓini tigi tigi o darngal ngal no mari étape ji sattuɗi hawniɗi hurɓiniɗi gogo on pensan darngal ngal ɗon dérange woɓɓe ɓen ka gaburuji waliɓe ɓen ka gaburuji ko ɓen taw dérange te taw wonaɓe noon lettede dimbi e kiikeɗe ɓay qur'ani annaru yu'raduna alayha yani yimɓe heeferaɓe wonɓe ɓen ka gaburuji ko e lette woni ko ɓe duumidete e muɗum bimbi e kiikeɗe kono ɗen lette e sattude e muusude pensan darngal ngal harayno muusani ɓe no sattani ɓe ɓuri ko heddi kon fof wonɓe ɓen ka gaburuji ɓe huuli daragol darngal ngal ɓuri enen ko hulɗen mayde nden ko joni noon tuma ɗum ɗo waɗoy ha gasi kon ɗum yaltoyta pensan darngal ngal si garantiɓe kono ɓe wiyata man ba'athana min marqadina ko hombo maƴƴini men ka daɗɗoodi amen ɗo kaɓe wonano lettede pensan darngal ngal sikkay haari koye chambre climatisé ɓe waali ɓe wiya kisan hada ma wa'ada arrahmanu ko ɗum ɗo tigi allah foduno wondema darngal ngal daroto ko ɗum ni wa sadaqa almursaluna no laaɓe ŋetti gonga nelaɓe wino ngal daroto ene wiɗe ngal darotako awale ngal darike o pensan ɗo koko wiyano kon tigi ni joni noon pourquoi darngal ngal daroto effectivement ngal daroto en addi preuve ji ɗi fof ay scientifique ɓe jaaɓi o univers o halkoto joni noon hingal hawni ngal hurɓini fiyon ɗum est ce que koye allah hollutu wondema himo dolni ka koyo hollu jiyaɓe jaggu ka koyo sattinanɓe tum wona ɗum darngal ngal c'est une nécessité ko daruri darngal no moƴƴi ha allah lanɗo yiyabir tasi wona ko moƴƴi o waɗa tasina ko boni darngal ngal c'est vraiment une nécessité yani ko daruri hingal moƴƴi daragol darngal piiji no feƴƴa ka aduna ɗo ma ɗi dartane par ce que piiji no feƴƴude ka aduna ɗo musidɓe julɓe tedduɓe an yangoɗa duuɓi 40 ɗa hojjitade ñande goo bandiji tati juhe kama e 3 heures du matin ara pusa sundum ara wara ɓiɓɓe maɗa ɓe fof mooɓa kala ko jogiɗa felle ka koyngal yaha ɗum hawnaki hurɓinaki
an a yiɗa yiitude ɓe yewti don ɗum ko ɓe wanno kon yeeso regilowoɓe maɗo yimɓe seeɗa ɓeni in toute petite minorité mooɓa ko fof jeyi kon gara ko faala dogina ɗe faala ɓornoɗi faala gara ko faala fof heddi ɗon tampa ha siññinotaɓe ha jaka wolɗo wo kadi yitatake hande kadi jama o yiɗa yo ɓen famodire ñande goo ko une nécessité donc ɗum maɗo yimɓe wurto e leydi ara taƴa juuɗe yimɓe taƴa enɗe sokira bogoroji gara ko faala sunna cuuɗi wiye kadi si ɓuttay ko ma ɓen tigi ardo ɓen ardo wona ɓutta dok ɓen waalo maya ka danki mum hara ɓe famodiraka yimɓe ɓe yiɗa yo ɓen nangue ɓe yewtidoye seeɗa ko ɗum waɗi si adduɗen nde toɓɓere ɗo e temmen on pourquoi dargal ngal fiyonnu dargal ngal daroto ino moƴƴi ko dargal ngal daranto est ce que allah reena ɗen tooñe ko yimɓe woni wadde na cuuɗi wiye kadi si ɓuttay ko ma ɓen tigi ardo ɓen ardo wona ɓutta dok ɓen waalo maya ka danki mum hara ɓe famodiraka yimɓe ɓe yiɗa yo ɓen nangue ɓe yewtidoye seeɗa ko ɗum waɗi si adduɗen nde toɓɓere ɗo e temmen on pourquoi dargal ngal fiyonnu dargal ngal daroto ino moƴƴi ko dargal ngal daranto est ce que allah reena ɗen tooñe ko yimɓe woni wadde hakkude wonɓe warta yimɓe hakkude wonɓe dettutude jawle yimɓe gera ko faala fof ɓitto fof tampata kamɓe on sabu kañe e ko waytata si faɗin piiji fopp no reeni allah reena ɗum emo reeni ɗum haray question jiɗo ara nder ton suwa allah hino reeni ɗum ha gasi kono ka fof huuli ɗon kan kadi huuli o sustaɓe ma ɗum o ara ko ɓe woni wadde kon hino wela allah subahana taala ɗiɗo wali e yasubillah o yiɗa bone wonɗo wadde on o huula kadi wonɓe wadde ɓe ko fiyon ɗum wasino ɗon aya goto jaabike wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum li yawmin taskasu fihi l-absar qur'ana wi wata sikkude allah anda o reena ko bandi woni huwude ko himo reeni jaka yo allah ɗareeni ɗum kono accanɗa ɗum innama yuakhiruhum andude o nennuɓe li yawmin taskasu fihi l-absar ñalande nde gite partinoto e muɗum saabu sattugol muɗum ko ɗon o sappiɓe ko nennuɓe ha ɗon wotay sikku ko enen tu woni victime dumana bandi wonɓe yeddude ɓe lorri fof hay allah ɓe accali allah tigi hay allah ɓe accali qur'ana wi laqad sami allahu qawla alladina qalu inna allaha faqiru wa nahnu agniya sanaktubu ma qalu allah nani wiɓe ɓe wonnema wala goɗɗum ko kamɓe hetti o wi o winde yani ko ɓe haali ko guere maɓɓe o heƴata aduna ɗo ɓe fottoye e tere yaajuɗo kaɓe nangodiroya joni noon ko ɗum ɗo waɗi dargal ngal tigi ko ɗum waɗi murandu réguloye bandi régulé ha allah landosi régulike hal suwibal kuffaru ma kanu yafalun yarli toñaynoɓe ɓe yoɓama ko ɓe huwayno kon tigi donc ɗum ɗo woni pourquoi dargal ngal si tawi noon dargal ngal hewtoyi wuttama ka alaɗo ha gasi yimɓe fof hawtike ɓay qouran ɗum no jeeya e étape ji arani dargal ngal hurɓiniɗi kadi allah daali wama qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawma alqiyamati wassamawatu matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun allah daali ɓe mawninali allah haka o hana mawninede ɗo tuma tawi mbiɗo leydi no ndi fotatani fof ko tamande makko ñande dargal kammuli ɗin jeɗɗino sowidiramo jogori ɗum ñaamu makko yawma natwi sama ka payyi sijil lel kutub ñande min moɓirta kammuli ɗin jeɗɗe leɗɗe ɗen jeɗɗi wono ɗereli moɓirte ni jogite ñande ɗum ɗo waɗoyta allah daali wa nufiha fi suuri wutte ka alaadu fa fa'iqa piito faɗɗe maaya man dendanagal fi sama koni ka kammu ko wamman e dendanagal fil arɓe wonɓe ka leydi illa man sha Allah sonaɓe allah hoddiri wata yen fewnuɗon men ɓen kadi ko stand by ko keninti naafi fof ma yey hadis go ari ka tata fof hirtata e jibril kono fewnuɗon on ɓen ɗo wona ɗon stand by seeɗa ko anglais ɓe wiyata ko keninti joni noon ɗiɗo piiji ko étape ji molanaji allah daali thumma nufiha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun hooti wuttite ka alaadu ɗimmu yiya foppuno immodaro hawtagol yimɓe ɓen fof daro ko étape dargal hawniɗo daragol a anda ko hawnde tuma darotoɗa a susta jooɗade a gotalanta ko goɗɗo ha kori jang andi kala ka woni ga yimɓe tato o anana accake nanton ɗen accake allah moɓidira e ɗon foftano deƴƴi hokko ananta fus murani ɗum no hawni
ko su tawi ko hawde tuma noon dartana ko nu darni en ɗo mo kala affaire on ino woni ɗum heƴi hok daro ɗon haa gasa laawol kisal no jeeya étape ji darngal ngal ko hawni kadi lumbugol sirate kala reway ɗon kadi qur'ana wi inna jahannama kanat mirsadan litagina maaba jahannama o woni tomborde mirsad ko nokku kare furkatata foppu reway yani woni tomborde kamo kala arata allah daali litagina amma bandi on kam maaban ko ha ɗon ari wa accalika jeeje kana ala rabbika hatman maqdiya ɗum ɗo wonani jooma maɗa ha hadi sineteni tatan itatake décision mo yiwatake e muɗum si arama ɗon noon summa nunajji alladina ttaqaw hooti men danda ɓe yimɓe huluɓe allah subahanahu wa taala wa nadaru zalimina fiha jesiya hooti men acca bi mana tuñuɓe ɓen ka nder yiite toon ɓe ino jeeya étape darngal ɓurɗo hawnade on ka ñawore ka jugement ñawore nden tigi ñande subahanahu wa taala ñawata hakkude jeeyaɓe makko ɓen tawa ko kanko tigi ñande yimɓe ɓe mooɓa tawa piiji hawniɗi hurɓiniɗi taw waɗi e aduna o ɗi wiwnoɗen ɗi wonnema ɗin si waɗi ko fendi monde qur'ana wi ida shamsu kuwirat wa ida nujumum kadarat yani fottanama jomiraɓe scientifique wondema ko ari kon fof e ko wiyete adna konko ɓuuri mawnde ko ngeɗo nangue kangue jogiti ko hetti kon fof ko ɗum waɗi géographe ɓen ko ɓeynata pijjeti ko ɓen le systéme solaire almajmuatu shamsiya yani systéme solaire ɓay ko ɗon tawi ɗon fuutiki haray ko heddi kon talloto woni wiya tun ida shamsu kuwirat haray ko ida nujumum kadarat na ko jokkodiri ɗon kon fof ko albalaw ha kaseedo e teɗo donc tuma ɗiɗo piiji molanaɗi waɗi tagore nden mooɓa dendanangal ko wiyete ndiyan kon fof wonti yiite waygal biharu sujjirat ɗum fira e français ɓe lorsque le mer seront en ébullition ébullition no anda ko yigol état liquide ara état gazeux yani ɗum wawi wonde o bimana ndiyan wonti gaz o timaɗa wulna haray na e jaam wona ndiya a ñeñini ha ndiya wonti gaz haray ɗa wulna ko gollawol tu rewete joni noon kala ko wiyete ndiyan kon fof yiite huɓɓe muɗum taarine ha gasa dennanangal ko wiyete malayika fof ko occupino leydi fof ƴawa تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا جنة الملائكة كوني كليري فوق جوا بأرم بتوا ملائكة بيوم بينقوك مودو هكذا بين لكوي جان كونو ميتولي كم من عند دار يسوع بيا بدران سبندو بدران بنا بتوا تاكودو taguɗon holla kañum nelani ɓe no wurduno yimɓe ɓe o taguno addi ɓe ka wiyete adna yedduɓe mo ɓe fof ɓe tinoke yo allah halku fi maɓɓe o wi mo marani ɓe ñalande ha ko nden hewti yo ɓe ar ɓe occupé e maɓɓe ka leydi tawa terrain on tarinama yiite ha gasa jinnaɓi mana jinnaji ɗin taarike ɓaawo ɓiɓɓe adama ɓe ɓiɓɓe adama bimana wa suusata jinna malayka ƴetta kuruwol ngol ɗon ha gasa on say ɓeeɗa noon tippo dolle malayka ɓe ayna yimɓe ɓe neɗɗo goto ko fandi o malayka wulure ayna mo e hoore ko ayna kon kadi fi taw dogu iwi ka teppere makko ha ka koppi makko no wara himo jiccina wa tara kulla ummatin jatiya kulla ummatin tudaa ila kitabiha fofta no jiccina ha gasa sofa wula noon kon ɗum wuloyta ɗon ko ngenange ngeyoton selon les scientifiques spécialistes ɓe wi'i wonnema position nangue gen par rapport à la planète terre ko 150 millions kilomètres distance o kange woni toon hinge yornude ko wuppaka hinge wulde ɗo ha jiboɗo ngewreme calcule tuma nge ɓanna ɓeri cuɓal ko ha on to wuloyta nde ñande wula noon wula ko par ce que ñallal ngal ngal hurɓini ko wannon mo kala memay ngal seeɗa ko ɗum hurɓini ñallal ngal qur'ana wi yawman kana sharruhu mustadira ko ñallal ngal bone mum huuɓiti ha gas ko tawata hay ko bonna hay hunde no mari toon probléme qur'ana wi fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba yawman yaj'alul wildana shiban as-sama'u munfatirun bihi ko honno gerdoy toon ko honno gerdoy toon e ñallal hurɓiningal onon yamiraɓe sali ko honno gerdoy toon e ñallal hurɓiningal ñallal soñjowal boobohoy ha boobohoy koye furɗa yawman yaj'alul wildana shiba boobohoy hula ha hoore men furɗa rawna peeg as-sama'u ngo kam e hoore mum
ngu ponna Allah ha hande mum fatirun ko se ko to ngu piji sabu problème nyallangal e ka dum no hawni tuma no wuli don jama o lakka ko fi tatti memmine ki safa bo dabboye yaye kan nabi adama jeje fiya kanko mo marde Allah problème goto ko dum annimo wadota ko dabbitugol Allah do goddo wi inde nyande o huli fi mo bonni bonnere wotere anda andi ko tactique ji asara ferji jelu wonda e mum ko non do bi te annaba ben fo paro e kanela on say non nyaawore nen déclenché tay non ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi woni fi sabo ara o tawete wajaa rabbuka al malaku saffan saffa yimbe ben non nodde goto kari jona ardo wola kala ko huuda e ko wadda wara daro tano de jok min kari bi kari wonno nokkel kari do fillitade ko mi huwi fo ngari ko lante ko huwi fo ngana al qur'ana wi ko yawma yatadhakkaru al insanu ma sa nyande neddanke antata kala ko huwi o daro explico so wuli ko woni kon tigi lanni so naati e fenande hundu kon sokete al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hande men sokay kundule mabbe de juude mabbe de yewta koyden seedi taw ko be huwayno rol koyde ko wigol hi ko non juude si hi mi fiili no jiwon koyden hi ko no woni koyden ko jokki ko hi ko no woni wa tashhadu arjuluhum koyde mabbe de seedi to ko wi huno o wata munjade koyden haade affaire la don koyden o sifo pop yo gayni explicade ndare yi ko woli kon sino feppondire ko windako malaikaɓe jokkunoɓe mo sansodiroɓe makko jowoɓe yani sappo ñallal ngal ɓe adda dow fiji ɗin ko ɓe windi fi makko kon jangge ndaare no fepponirta rabbana hada ma ladayya atid jangge ndaare no fepponirta ko no woniri siɗon gasi kadi deftere makko waɗande e makko ko huwi kon fof fa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura nden kadi yaltine jange ko huwi kon fof ndaare tawi no feppondire e ko wi'a kon haa gasi malaikaɓe ɗiɗo aynuɓe mo bi o taga ɓen ɗon kadi ɓe janngat ko ɗumanni kon haa gasi mo mari deftere makko nden mofte makko ɗen no mari deftere mofte annabajo makkon ko feƴƴi kon fof kullu ummatin tudu'a ila kitabiha nden ɗon kadi janngoyte ndaare sino corresponde ko ɓeeɗa wi ko siɗon gasi no woodi defti gooti ko giwete le systéme le plus dangereux systéme jiɗi fof surveillance ngin kadi explique kala ko fi ngin non explique ta ha neɗɗo ma pota hewro mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ko deftere wonde ni kadi hay komi fukkituno kon hay mi anda ko ɓorni nde wowliɗo mi mijanakimo ko boni mi wola leyfu affaire on no feƴƴi ɗum ko hollugol taw wonnema ala sama kala hay ko a bonnali ko wowlama andi ko bonnaɗa kon ɗum wowlete joni ko joni jirguita donc ɗum ɗon piiji fof explique o ha gata si tawi ko moƴƴanaɗo o hammira ka sengo ñaamo si tawi ko bandi o hammira ka sengo nano kono yimɓe ɓe ñawirte ɗon enna en si gasi ko wonno bandi kon fof ka sengo nano ɗum fof mooɓe haɓɓide ɓoggi gooti uksuru lladina zalamu wa azwajahum mooɓe bandi fof e none mum ene wawi fof ɗum fof haɓɓe daase hammire jahannama daase qur'anayi wana suuqul mujrimina yawma idin ila jahannama wirda men sogga bandi ta malayka no witre ɓaawo no piide hiɓe daatede ko ɗon ɓe naɓete ɓe fokkintitine ɓe naɓɓe ha e laawol tun allah taala waqifuhum innahum mas'ulun darne ɓe no mari koye lantoɓe ta ko bandi darne ɓe mi yoɗo cheikh aboubacry diabri jasairi e conférence makko daari e ɗuma ko yarta 1 heure de temps bayana makko ko woni yewde o waqifuhum innahum mas'ulun darne ɓe ko landiteteɓe Allah noddiraɓe ɗon goto ɓe kaarijo mi waɗani ɗum ɗo fof yeddalan o herta ha tewi yeeso makko ngon duppitoyana ɓe sogge ɓe naɓe ha e laawol ɓe senditoye ko bandi kono ɓe ɓurdi woɓɓe naɓe wutama woɓɓe naɓe sayir woɓɓe naɓe embere giiteeli ɗin no wuliri noon ko noon ɓe naɓirte e kasoji ɗi woɓɓe noon addoye ɗon noon sagara yiite no wiye sagara yiite hawninge hurɓininge nge Allah tigi hurɓini qalu ma salakakum fi saqar kono ngaddi on ɗo ɓeɗo ta ɓe explique ko yiite sattuge muusuge andi kasoji ɗi no ɓurdi koy wiyano andi ɓe nangi pay ko alaji kaari ko police communal hunɗa ɗum ma pinta yimɓe ɓe noka commissariat central ɗa ɗon kadi hulete seeɗa ko siyama siirete landondirte ko naɓi mo siirete ko honɗum addi o sagara
malaika ɓe ndaara koye ɓaloy ɓe eɓe anndi yiitenge ɓe onon ko ɗo arɗon ko ɗum bonnuɗon affaire mon feƴƴi hutama affaire mon feƴƴi jahim affaire tawi ko ɗum ɗo ko ɗum bonnuɗon awa ɗo moƴƴa dey ɓen ɗon naɓire ɗon amma yimɓe ñaamo ɓe wonnoɓe ka sengo ñaamo ɓen ɗon kadi ɓe mawɓe ɓe fokkintinne ka aljannaji ton wiye tigi tigi on enele seppugol yaaka aljanna ko golle Allah dali wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id aljanna on ɓannane huloɓe Allah ɓe ta woɗɗaki ɓe oɗo ceerno molana Sayyid Qutub ka tafsir makko fi al Qur'an o wi la yukallafuna bil majil aljanna ɓe fawataki argol ka aljanna ko aljanna on ɓannete ɓe naate kamɓe kadi ɓe naatira embere martabaji maɓɓe ɗi naatu ɓen ka yiite ko ɗum ɗo ɓe mari ton fazuqu falan nazidakum illa adaba mette ɗe ɗo lette min ɓeydanta on kadi siwana lette kamɓe ko on formule ɓe jogi amma ɓe telenɗa walahum ma yasha'una fiha waladayna mazid no wotani ɓe kala ko ɓe faalaka nder aljanna min ɓeydanayi ɓe kadi ko ɗum ɗo wodani ɓe donc ɗiɗo kanji ɗiɗi ko ni murandu sertiroyte telemma ton tuma ɗum ɗo fof gasi o malaikaji ko tippino tawa murandum ɗin kadi ƴawta Allah daali wa tara almalaikata hafina min hawli l arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya baynahum bilhaq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin ɗiɗo yiya ɗiɗo malaikaji hiɗi huuɓiti yani oɗo arsh hiɗi insinano jooma mum yetta jooma mum ñaawe hakkude malaika ɓen e hoore goonga kamɓe kadi ko ɗum ñaawore on ɗum malaika bonna hay hunde ko malaikajo kala oɗon darinoɗo a ko probléme dargal ngal yittunolan ɗo ko ɗo mi wonno o hettita oɗa kadi mo kala hetta place mum ɗum wiyete wa gudiya baynahum bil haq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wi dargal ngal lannata gasata hiɗe mari mawduwi molanagi ɓe ceernoɓe men molanaɓe waɗanta en ɗo joni ko ɓen ɗon wonde darde si hetta e micro o continue en eɗen bange e darni ɗo dargal e oɗo conférence men en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo allahu nanɗo on nanin en ko yewta kon holla en koni sawaba kon e nder mum artika en jokkugol o danda en kala probléme ji e lette ko woni dangal kala golle hum e konngol ngol woleten heɓe newede to yo Allah siko en kala golle hum e konngol ko waɗeten wonoya toon nanngal yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bone o yoɓete ɓiru mum tigi ɗum ko aya goo kadi wiyoy toon o yoɓayay bonnu ɓen ko ɓuri bonde ko ɓe golli kon hayɗa o wi golluɗo ko boni o ko yoɓete ko ber ko bonni kon oya aya wi o yoɓete ɓuri ko yani ko joddi ɓurndi bonde masalan haray toujours naafi feƴƴitay gogo on subantala o toñata jiya ɓen ɗum hino ɓangino laaɓi fon par ce que ko oɗo aya neɗɗo on addi ha gas tabintinni wi noon no wawi wasiɗa o wi mo golli bone o yoɓatamo sina ɓeru ko bonni kon o wi aya go o yoɓay ɓe ko ɓuri bonde yani ko ɓe golli kon masalan haray joddi ndiɓe heɓoytanin ko ɗum karkilte a waɗi ɗum ɗo ko ɓeru waɗ ɗum ɗon ngeɗo yitanatta waɗi waɗum ɗo ko ɓeru wa ngeɗo yitanatta waɗi waɗum ɗo ko ɓeru ɗum tigi kono haray ko naati e mum kon haray hino muusi no sakki ɓuri ko wanno ga kon ka kono haray toujours koko o yoɓa kon naafi haray feƴƴintintake ko ɓeru ko waɗi kon tigi tigi haray woni ko jonirte kanda si faminike moƴƴa faminaki micro hewta docteur waɗa ko ɓeydi ko ɓuri bonde yani ko ɓe golli kon haray golle ɗe ɓe golli ɗen ko telemma sengo ka moƴƴere woni ko ɓeydete ɓeeɗa ko jasa on wifaqa ko joddi feppodirde ko ɓe huwi kon lorruɗo jama o fof tampini ɓittini sifa ko firawna geri colonise gol ɓeya 4 siècle ɗum ɗo ko bone molanaɗo ni tigi tigi on si tawi oɗo o naadama ka yiite haray o waɗama ɓeru tigi tigi on ko huwi kon ko ɗum jasa on wifaqa amma noon neɗɗo rewɗo Allah subhanahu wa ta'ala haray ko jasa an min rabbika ata'an hisaba haray o yoɓama o ɓeydanama kadi ɓeydari no telen to kono ɗa ko ɓeru ko on tigi waɗi kon ko ɓeru ko on tigi waɗi kon kadi o sumata o ƴawne o naade ka aljanna so tawi hara o naatano e sirkuji ko luttinta ton kon feƴƴitatake ton kono noon ko feƴƴataɗa kon haray ko asuwa haray no boni lette yiite ngen haray nge moƴƴa min ko noon mi famiri mana yayje ɗe no yiidoya ñande dargal kañe ka aljannaji fopp yiidoye qur'ana wi yubasarunahum haray no fewtodira ton fopp yimɓe ɓen fopp yiidoye ka tande ka dargal ɗon tigi tigi on
yargol tawa ko kulol économie wiide Allah men hettitimo laawol kisal neɗɗo si deɗɗande mayde nden nanngimo yimɓe ɓe o ɓurno tañƴinade wallaymo ko ɓen ɗatata kala humpaɗo ka militaire jo ne'i ɗaati yo aro tawa militaire jo hino takko neɗɗo mayo bi mana ko ɗo ne wiyeteno hino dolninowamo kono kam waari ɗon ka tankimo pitipitinno tañƴinama o maayi hay soorijo si ari ɗo wallinayɗa kufu non itta finkan ndin doy arda jaka ala ko walle soorijo on ari itti kufu no wallini pinka ari ɗolle soorijo on yaali malayka goy ko ñande non oyo e malayka warata yawma yarawna almalaikata la bushra yawma idin lilmujrimina wa kana yawman ala alkafirina asira suratul furqan subhanahu wa ta'ala ñande ɓe yoyta malayka ɓen ɓurɗo feebulude e maɓɓe ka doole ɓurɗo feebulude e maɓɓe ka ñaande o a fondi e on a wawali dartude goɗɗum goo sabna malaykajo mo neɗɗo adoto yiide on ko ɗo ɓuri welde huwodiral mi sikale yii neɗɗo on hino e jam ɗumanno ha sono kala mo yeƴƴito kono si o fondi e malaykajo on ɓe fewtodiri wallahi o wata wadde ni hande kadi ɗum noon malaykajo on memalimo goy o arto o haynimo ko ɗum daare maayo o ko teli ni o daarita par ce que malaykajo on ko ni tipporta nde wara hirsugol mo wattane hakkille maayo o fota on tawi position makko on haray no tiggiti par ce que ko dow oya woni arde si malaykajo yaltitiɓe fondi gite ɗen rawni ko wallahi o yitata goɗɗum ngo hande kadi o yiwmo tun gite ɗen rawni peng o ronki wadde ni daarita goɗɗum ngo ko oɗo noon ardata e kafa kan o gertomo wonɓe ɗon ɓen fof ɗatane o yiya sooriɓe no itti kufu no wallinɗa pinka mbanɗo no yurmi ɓe soorijo wallini pinkari yani o sortalima ɗo yaahi soorijo on e hoore mum ne'ike militaire jo wallini pinka ari e man ɗon yuni ɓe kon waɗi ko fatunde ay si tawi hay hunde hay tawi o anda ko duwade wiyaydo allahumma alfir lawla fof yiltita e Allah ko ɗum noon subhanahu wa ta'ala yi wa lawla in kuntum ghayra madinin tarji'unahu in kuntum sadiqin si tawi no alal haqiqa ko gonga mum ko ballitagol cikko ƴuufina ɓernde mum wiya ko kañum ko sukata o waɗay fi mum on Allah wi si tawno ko gonga ma ko wiiɗa kon ɗa hattanno goɗɗum hanno yilta ɗon o yahara o ma yaali siko gonga ma kono ɗon fof no ɗaati bal humul yawma mustaslimun foppu no ɗaati no ne'i kinnino ɗumanni ɗo e moɗen heeɓi ko yurmen ɗumanni ke yo Allah taw hara o wanno ko Allah wi ko andite noon tuma goɗɗo waali e danki mayde tawi o maaye woni o andita ɗo wondema hoggo makko telemma sengo nokkel kaari ko jattanongo ko kanko no woni ko jatti o andita enele sonnajo makko kaarijo on o seedano kono hari dewgal ngal gaynal ɗumannade o palliti o kutoyimo jeymo o fokkiti noon o naɓorta fus ko moɓanno adna fop wonta gaño makko so fuɗɗike pitipitinade danki ki wiya ɗum ko mone honno ko hoore an ɗo pitipitinnota ɓen ay tippinemo ka leydi ko dankirraɗimo tippine mettiti dankiti tippine o ko ɗo pitipitinotoɗa ɗo e hoore an Allah yetanokima jeeyaɗo hay fusi ayi en tippinemo ɗo wona ɗon ha e nder on chambre ɗon kadi dareta mettiti chambre on ko wonɗon ko wonata yalta yimɓe no yurmi wiye he joni enele ɓay wonki kin sortama daare no iwra ɗo hara yimɓen ɗumannoto ga paasu on nder ga hara waɗemo nokkugo o yaltine ɗon ko wino emo darnimo jeyi chambre o raɗomo o meminire noon ha ka leydi nin honno wiyete ka salon o wiya moneji ɗin fof ko hoore woni ne memine o ka yaasi ɓe yaltinama ko yaasi yilde a naɓɓemo ka takko hurgo yo immine ɗon sukaɓe ko aynamo wata ñuuƴi naatu ɓe o yaltinama ka danki makko ɗatuke o feƴƴi ka chambre o feƴƴi ka salon o ari ha ɗiɗo piiji fof no raɗademo honno wiyete hurgol ngon kadi wiya ɗum no muusi honno ko wonta ɗo ko ha bimbi si weeti bimbi ƴettemo ka berɗe daga ɗon alhaali mum ko ni ko onon townata becce mum towna balaje mum wiya ko min ni kano woodi eɓe Allah tagi ɓen mo tatanaɗo sakkitorta mi sika on ala ka wallahi ko ni on tigi naɓe toon noon ire nder ton o luttay ɗum ɗon
donc ko woni intérêt men on fof teddungal men ngal ko si en jaɓi ko Allah wi ko simplement ko ɗum tu par ce que hiɗen ɓuri lowde ko Allah tagi kon fof ko Allah tagi kon fof ko ɓuri fofude ko bani adama par ce que ko oɗo bani adama sonsoli wi sina ɗum coongi ari seeri jatti ko en jogii dalil muɗum ka Qur'an subhanahu wa ta'ala wi inna alladhina tad'una min dunillahi lam yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب taɗo ko hoɓɓen go wiya ɗo honno wiyete coongi no jatti coongi koko Allah yi ɓe yimɓe ɓe wonɗen jokkude wiya ko ɓeɗo lumbinoy tan sirate ko ɓeɗo walloy tan joɗɗen ɗon haɗen juulali en janngali en jorti no jorta mo kala ko golle mum ɗen yawmal qiyama Allah wi ɓe yimɓe ɓe won ɗon jokkude accollan ɗon wiyon ɓe wallayon ɓe dandayon Allah wi ɓen e hoore mum ɓe fof maɓɓe si ɓe moɓodiri fiyoɓe moƴƴin coongi Allah wi ɓe wawata Allah wi si tawi coongi jattiɓe wa in yaslubuhumu zubabu shay'an la yastanqiduhu minhu si tawi coongi kadi ari ngatiɓe maslan hiɓe barmini coongi ngi siiɓike seeɗa e ƴiiƴan Allah wi wallahi ɓe wata jokkude ngi hettita ƴiiƴan na gonga Allah wi coongi no ara ñaama ɗo joni temme hun goɗɗo yara ƴiƴanna no muusi on no doga o hen ɗo ngi o hettita kadi hay so o hendike ngi ngiijo poto watde ƴiƴannan jogoɗon ha ara ngi ɗon kono ara o hettali wiya perdido a hettali coongi mo coongi waɗi futese o ko hojo sabna ko inna alladina tad'una min dunillahi ko ɓen ɓe wonɗon nodde ko ɗum Allah wi ya ayuha nnasu duriba masalun fastami'u lah ko ɗo tummi e qur'ana ko Allah yewtirino faame noon alqur'ana no jogii simoje 114 alqur'ana hino jogii hisbeji 60 alqur'ana no jogii juzuuji 50 alqur'ana no jogii ayeje guluuji 6 e 666 e nder ɗeɗo ayeje fof ɓe ɗiɗo piji fof komi yii ka alqur'ana ka Allah wi hey kono yo yimɓe misal piyama heɗite ko ngal ɗo ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah misal piyama heɗitengal on tuma noon o wi hey ɓen ɓe wonɗon jokkude joongi no wawi ɓe jattude donc effectivement ɗon aya hino suratul hajj takko kan wallanni ɗon ko ni ɗen subhanahu wa ta'ala o yewtiri o feññiri wa kadhalika nufassilu l ayati li qawmin yatafakkarun ko ni men lancitiranta ayeje ɗe wonande yimɓe ɓe non wiiji to donc a yi oɗo ko lowɗo hay hunde o hattana fus nge nagge nge yiɗa ɗo si a ƴettiɗo honno wiyete a ƴettiɗo honno wiyete ƴiwul lingi pour ko sewde ari a cukki ngi a cukki nagge ngen andata kono ƴetti ƴiwul lingi pour ko ne ara ñentoɗa doy kalmo koye nge micro mum waɗa ɗo cuup ndara si ɓe maƴata dari no o lo'iri o bani adama no o lo'iri ko wata imposade yeeso Allah wiya ya juulu wiya hettaki taw Allah wiya juulu a hettaki taw Allah wiya nun ɗu fonɗo kon pay kun Allah nga taskaki moƴƴare ayi a anda komi sukani si wiyami yomi juulu donc haray maɗum subhanahu wa ta'ala wiya hey ko an accu nunɗa hakkude ɓe ngure ma nden an Allah rena min kon mawɗo mi nawyi mi sikki on tigi nawyi o wata heccude Allah ka yo tagorde yiltito e ko Allah wi kon ko ɗum sobe on yo jama o yiltito e deftere Allah nden e sunna nelaɗo donc wiɗen ɗe dewle dewgal kala dewgal bani adama jombo won ko yo ndaaru taw ko hombo woni jombude ko par ce que ɗum fof alqur'ana on hino no yeeti e ko homɓe jombete tawa o jombirali sonnajo on sabu ngari makko ma sabu jawle makko ma ɗum comme won nelaɗo makir noon e tunkahul mar'atu e honno wiyete bi arba'in ne honno wiyete sonnajo no resire sabu piiji 4 sonnajo no resire sabu ngari makko kin kañum e sabu dambe makko ɗen ko kan e sabu jawdi makko ni ɗiɗo piiji 4 sonnajo no resire ɗiɗo nelaɗo maki noon min si tawi ko min imɓenɗa yo ɗowte haray min mi suɓanike ma jon dina o ko fi on ɗum ɗiɗa fof ko perdoji sa jombiri sonnajo fi ngari makko kin
hawnaaki ñiire muusiimo haa ɗum woni ɓuluru ayen laboyte ɓaawo ɗum andi le muusiñiiye ɗum no heewi haa ma waɗa tun accident honno wiyete hunnduko woñoo hara en ngarkin no heddii ɗon ma waɗa accident koyɗe ndini noon hela ɗum ɗa jogii garantie ɗum watta ma o nawya o nawya o nawya o kaana jakka andi ɗum na valeur mum on noon alal haqiqa andi ja ko perdi yaltoyta si tawi kadi ko a resirimo fii jawle fiimo jogii jawle jawdi fof no waawi perdude laawol kisal ko laawol si tawi honno wiyete a resiri sonnaajo on o honno wiyete sabu dambe makko ko ɓiɗɗo almamiɓe ni ko ɓiɓɓe karmakoɓe ni ko ɓiɓɓe waliyaaɓe ni ñande goo tunnano yeebaɓe makko hino meymani ngel goɗɗo taɓe haljita haray dambe heddike kayaari o ko ɓen oɗo baɓe mum ɗumanni noon nde ñande na haray dambe yahi kono noon si tawi ko jon diina sabu diina makko ka taw ɓaawo ɗum alhaali muɗum no dewgal ngal haani waɗirde noon waɗira no haanire noon sariyaji dewgal ngal ɗi respecté ko ɗum won ɗum teŋe on o adde o jonne o présenté alal haqiqa ta masla wona sifa propagande yawagol Allah ko Allah landi ko waɗa farilla on farilla mo Allah landi on ɗum ɗo wiye ñawlike taw amma defugol birdu bardan no ɓuri yani valeur ko ɓuri teŋe on ɗum ɗo nden ñande yimɓe ɓe mooɓe tayle ɗum ɗo wonno sunna dewgal ngal farilla teŋe on hino ɓuri dolnude ko moɓodirte ɗon hirte ñaame kon par ce que ɗum ko sila faala waɗa ɗum ɗon ko sunna na farilla ko wiyete kon ngal walima moɓoniral ngal joni noon dépensé wano wa 100 000 miranji kañum e ñameteji e bordo bardare ɗum ɗon fof wano wa 100 000 teŋe on ko ittanteno 50 000 ɗum ɗo ñawle Allah yawe ɗon e tawtineraɗo maki kala neɗɗo resuɗo sonnajo o ñawli teŋe on tawa o anniyaki yoɓugol madama ko ɓe wondi haray koye jinugol ɓe woni donc ɗum ɗo o yi alhaaliji ɗin ko ɗum ɓiɓɓe boy ñande dalngal immintinoyte ta ko ɓiɓɓe sinaɓe hara ɓe annda no woniri par ce que ɓe jibinanoma teŋe jonnaka tawa anniyaka kadi teŋe jonnete hama e nder mum donc ɗum ko danger ji teŋe on jonnete e seedeɓe ɓen kañum e waliya ɓen e ɗiɗo piiji ko hanuɗi timmude e nder alhaali dewgal ngal ko landa nder toon ko teŋe woni alal haqiqa kala ko fawti ɗon haray ɗum ɗon fawanoka ka Allah to fawaka ka sariya Allah wiyaka noon yewata neɗɗo okkol israɓe mum ma teddinaɓe ɗumanno kono noon ɗum ko ɓawde jombuɗaɓe si tawi a jombi ha moƴƴi ɓiɗɗo maɓɓe on bimbi nden ñande sa yahoyi a yehi ka port a ndaari remorkuje 10 maaro e jawle a addi haray no dagi no laba kono ado ɗum on ko coggu mum on haray woni adde o wondi ɗo duuɓi 10 duuɓi nogay ha hande a nerdaliɓe a fuɗɗike ɗo tun ƴamude jiyo maɓɓe hande sakum maaro ɗum ɗa ɓe calcultaɓe anda ko addi ɗum kon si ɓe ñaami ɗum ɓe ñaami coggu mum danger kono tuma nde waɗoyi nafus na noon fereta ko kanko tigi wiyata ko ɗum ɗo addata ma ɗum ɗo ara ma ɗum ɗo ara ma ɗum ɗo ara ko ɗum kanka so jogoyke o jogi torto wakko o soodi ñande o ko piwgol yenna par ce que mo andi ko yangi e fi mum ko hay o wimo tun henno hay o wimo tun e mbaw neeɓi o bentotomo ɗum ko yawre honno sabu mo andi ko itti kon donc ɗum ko mouvement fatimmuɗo tis noon mo taggonten haani woɗɗitade e mum ko ɗum ɗon kali uddi dewgal ha o sukaɓen ha zina on feeñi seytane wi hey kono yo sukaɓe Allah addani on sariya on hoynani on fi rewɓe ɓen kamum on sattinanama julɓe ɓen e hoore mum sattinani on a rega min mi newinana on min miɗo Mariam Pagay are mi jonna on suka suftamin min defi dewgal ko ma wali si wi haka kammu dow ga ko ma ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ma yahe to are ɗum ala dalil ka deftere Allah alal haqiqa ko sattingol fi dewgal ngal seytane udditi ba seytane wi arga are ga moodi hino woodi ɗa an Pagay oya mo kaari en ñinoɗa a yahay tun ko sa faala ka wurin ɓe waɗamo ko ɓe faala kon ɓe piyamo kadi ɓe ittinamo kadi ndaɗeno to weliri fi ka satti toon fof wiyete a fi ɗum satti par ce que miɗo andi programmation ji mum neɗɗo so tawi o waajoto mo hani renseigneade anda ko fewndi wona Côte d'Ivoire fi ɗum
fi ko wonɗen haalde kon toon satta 300 francs a heɓi ayi wono Sénégal wono noon wono wa Conakry honno wiyete la Guinée ka satti ha wiye satti ko 1000 francs est ce que seytane hoynanaali ɓe telen toon wiye noon ɗum ko satti zamanu ngun ndaare no ɓiɓɓe sina ɗuuɗiri ndaari sa sattinaali telen ɗa goɗon suusi nangude fi dewgal joni ka ɗon sikka woniray ni tum hiɗa mari feere yo mangoy kin ɗuman no ara hakkitiiɗa hara ki rimata est ce que ɗa mari feere ɗum jon noon newumo ɗon maramo ɗon sabboɗa yafanintama hoore makiti molnade heɓaki ɓurde nden ɗon heɓoto eɗen mbarde log donc ko tanaji ɗi tagon nden hani rentade e muɗum muradu moƴƴuru musidɓe julɓe tedduɓe simplifia newina muran ɗum est ce que ko gorko hombo teddata jogo valeur ha hewto Seydina Aliya ko sonnajo hombo teddata jogo valeur ha hewta honno wiyete nene Fatima geɗal nelaɗon ɗon andi ko jelu on teŋira nene Fatima ɓen ɓe wacceten wiyen nene Fatima Seydina Aliya nene Fatima nelaɗo Allah ɓay falama resude nene Fatima onno wiyete Seydina Aliya ɓay falama resude nene Fatima nelaɗo maki addu teŋe Seydina Aliya ndaaroy ka suudu ronki heɓude hay mbuuɗo wi nelaɗo mi ala mbuuɗu ka suudu o wi ndaaroy toon joni ko heɓuɗa o wawi sina mbuuɗi o tawoy o heɓali dirare o heɓa dolokke hay fus o jindi ha o ronki ka nde suudu makko o heɓali ko teŋa nene Fatima geɗal nelaɗo sayyidatun nisa'i fil janna patoro rewɓe ka nder aljanna on tuma nelaɗo maki awa ittu nde disare ma ɗo teŋe nde wanino nden ko ɗum ko julnirta kon ko ɗum ɗo wonno teŋe nene Fatima on ko sonnajo hombo labete tedda ha hewta o geɗal nelaɗo ko suka kadi hombo labete jogo valeur ha hewta miñirawo nelaɗo ɓiɗɗo bappu makko jon noon enen wona en annabi na en musalina ɗum ɗo wiyeɗo joni a oɗo ko dimo ni joni hara yayi ɗum ɗo dimo mo andanɗa hoore ma dimo mo juulata diman ka ko ha on to oɗo ko dimo ni haray ɗo ko dimo fi dimo nasama kala ko ma en yiyay o jombo oɗo en yiyaymo o yiyalimo donc haray musidɓe julɓe tedduɓe a ɗiɗo piiji ko harnaɗi haqqilede ko ɗi tampini ko ɗi memmini sinaji ɗin e piiji ɗin ka leydi men so yiɓeɓe no si tawno jiwo kala no okkitira e dowgal labangal hakkude men e Allah fatto heɓotono kono memotako donc a ɗiɗo piiji ko danger ji tagonde yo wattan hakkille ɗiɗo muradu moƴƴuɗo ko ɗum ɗo wonno ko itti ɓay bibliothèque Seydina Aliya ala mo ronki teŋe ko bibliothèque o ɗumannoto nene Fatima filliti ɓe maaki nelaɗo Allah jambilan mi woni kurkaɗo mi honno wiyete o wi honno wiyete Seydina Aliya jambilan mi woni kurkajo yani Seydina Aliya o wi min ala no danki min ala gatal min ala ka juuɗe ko guri gooti men marno o wi koye gimmen waalayno koye gimmen juulayno si min heeɓi koɗo kadi ko ɗon min wernaynomo har si ɓe heeɓi koɗo ɓe addandemo guri ngi weƴƴita ɓe yalta ɓe jindintinno tawa alaka ɓe jooɗo jon noon musidɓe julɓe tedduɓe ɓay haray ndiyan ɗam maaɓi hen e o nokku haray hiɗen darowa fewno ɗo e miɗo weltano mouradu moƴƴuru jarna on toro subhanahu wa taala yo Allah walan ɗon arsi ko en aljanna woɗɗintina yiite o yilto o fewna suriyaji men ni e ko Allah yiɗi yarli kon assalamu aleykum wa rahmatullah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal